Manhoran Monis huwa refuġjat Iranjan li żamm nies ostaġġi għal iktar minn 16-il siegħa f'kafetterija tal-kumpanija Lindt f'Sydney l-Awstralja. Skont rapporti tal-midja internazzjonali, ir-raġel għandu passat pjuttost kriminali. Iż-żamma tal-ostaġġi ntemmet wara intervent tal-pulizija meta għal ħabta tal-4 ħin ta' Malta kien hemm ostaġġi li deru jiġru l-barra mill-kafetterija flimkien ma' ħafna sparar u splużjonijiet. Ir-raġel ġie arrestat ftit tal-ħin wara. Skont l-aħħar rapporti hemm numru ta' nies midruba u jidher li Monis u ostaġġ inqatlu. Il-Pulizija Awstraljana għadha ma tistax tgħid jekk dan il-każ hux attakk terroristiku jew le. Dan minkejja li l-ostaġġi kienu mġela jżommu mat-tieqa bandiera sewda li fuqha kien hemm kitba bl-arbi. Biex jeħles lill-ostaġġi l-aggressur talab lill-Pulizija bandiera tal-Istat Iżlamiku. Però jidher li l-bandiera sewda li kienu mġela jżommu f'idejhom l-ostaġġi ma kinitx tal-Istat Iżlamiku. Fuq il-bandiera tal-ostaġġi kien hemm miktub m'hemmx Alla imma Allaħ. 20 ta' soldati armati ċirkondaw il-pjazza, il-koll bl-arma appuntata lejn il-kafetterija. One News tkellem ma' Malti residenti f'Sydney, Deri Sultana, li fisser l-atmosfera li kien hemm fil-belt ta' Sydney matul il-ġurnata. Isem, il-City, il-mod kif ittakiljawa veru ġiet ittakiljata b'mod sens ta' biża', biss mhux sens ta' paniku, minn dak il-belt, iċ-ċentru, jien naħdem bażikament naħdem faċċat ta' fejn qed isiru ta' fejn sar bil-biċċa. L-erja tagħna kollha magħluq għal karozzi nies ftit li xejn, jiġri se tara ghost town minn dak li baħ il-post. Marika Kallejja, Maltija residenti Sydney, ukoll tkellmet magħna dwar l-effett li dan il-każ ħajħalli fuq din il-belt. It's gonna change the atmosphere, as in we're not gonna be free and easy going as we are all the time, and now it's gonna be that there's gonna be more police on the streets, and I mean, like here in Australia, we enjoy being free, we enjoy being happy and all that, and being able to enjoy our freedom. But now it's like we're going to be looking over our shoulders a bit more with the police and all that, and there's going to be more police on the streets and more security that you'll be noticing it more from now on. Intant il-Prim Ministru Awstraljan Tony Abbott stqar li dan l-inċident huwa wieħed xokkanti u ta' tħassib serju. Filwaqt li stqar li mhux magħruf minnu l-moħħ wara l-inċident qal li jista' jkun motivat politikament. Abbott laqqa minnu fih il-Kumitat tas-Sigurtà Nazzjonali u l-membri tal-Kabinett dwar dak li seħħ.